Hagiye gushira imyaka hafi 3 Uburusiya bugabye intambara kuri Ukraine. Kugeza ubu ibihugu byo mu burengeruba bw'isi na Amerika bihangayikishijwe naho iyi ntambara yerekeza. Ibi byumvikana nk'ikibazo cy'insobe kuri ibi bihugu cyazamuwe n'ibyo bavuga bigaragara nka gihambya yuko Koreya ya Ruguru irimo kohereza abasirikare bayo mu Burusiya kubufasha kurwana muri Ukraine. Ejo kuwa kabiri umuyobozi wa OTAN Mark Rutte yavuganye na perezida wa Koreya y'Epfo Yoon Suk Yeol. Ku murongo wa telefoni, perezida Yeol yemereye Rutte ko azohereza impuguke gukurikirana iki kibazo. Rutte afite uko abona iki kibazo. Ibyo biramutse ari ukuri, baramutse bohereza ingabo muri Ukraine, byaba byerekana ko ibintu bigeze ahakomeye. Byaba byerekana ko bigeze ku rwego rukomeye, ko ibintu birushaho kuzamba. Gusa kugeza ubu sinabyemeza, uretse ko tuzabibonaho amakuru mashya aturutse muri Koreya y'Epfo mu ntangiriro z'icyumweru gitaha. Ukraine na Koreya y'Epfo birashinja Koreya ya Ruguru kohereza abasirikare babarirwa mu bihumbi kujya gufasha Uburusiya kurwana muri Ukraine. Ibi kandi birashimangirwa n'ikigo cy'ubutasi cyo muri Koreya y'Epfo. Ku ruhande rwa Amerika, Ministiri w'ingabo Lloyd Austin ari i Roma mu Butaliyani we yemeje ko ari igihambya zidashidikanywaho. Impuguke zacu zikomeje kurebera hafi iki kibazo. Turi kubona ibimenyetso bihamya ko hari abasirikare bo muri Koreya ya Ruguru bagiye muri Afurika, none rero mu by'ukuri mumbabarire, ntabwo ari muri Afurika ahubwo ni mu Burusiya. Niki mu by'ukuri barimo gukora kitagaragara? Ibi ni ibintu tugomba gukemura, tuzabagezaho byinshi nyuma. Ariko uko dukomeza kureba ibintu, hari ingabo za Koreya ya Ruguru zirimo kujya mu Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko amakuru y'ubutasi ahamya ko hari imitwe ibiri irimo gutegurwa ishobora kuba igizwe n'abasirikare bagera ku bihumbi 12 ba Koreya ya Ruguru bashobora kuzagira uruhare mu ntambara hamwe n'ingabo z'Uburusiya. Koreya y'Epfo ntihwema kwemeza ko hari amakuru ifite ko Koreya ya Ruguru yohereza abasirikare bayo kujya ku rugamba Uburusiya buhanganyemo na Ukraine. Ibi byemezwa n'umudepite wo mu nteko y'iki gihugu witwa Lee Seung-kwein. Hari amakuru dufite yuko igisirikare cy'Uburusiya cyinjije mu ngabo zacyo abantu bavuga igikoreya. Dufite kandi amakuru yuko igisirikare cy'Uburusiya kiri kwigisha icya Koreya ikoreshwa rya bimwe mu bikoresho by'intambara harimo no gutanga amahugurwa. Koreya y'Epfo yatangaje ko kugeza ubu Koreya ya Ruguru ifite abasirikare bagera kuri 1,280,000 kandi imaze gutera imbere cyane mu gukora ibisasu bya misile z'ubumara n'ibisasu bya kirimbuzi byongera ubushyamirane mu karere ndetse bikaba byatuma ifatirwa ibihano mpuzamahanga. Kuri iki kibazo Ubwongereza ntibwacecetse. Ministiri wabwo w'ingabo John Healey ejo kuwa kabiri yatangaje ko ubu bishoboka cyane ko Koreya ya Ruguru yatangiye kohereza ingabo amagana zifasha Uburusiya. Ibintu bishya bihangayikishije ubu nuko bishoboka cyane ko hari amagana y'abasirikare bo muri Koreya ya Ruguru batangiye koherezwa mu Burusiya. Kuri uyu wa mbere Uburusiya bwanze kugira icyo busubiza kuri iki kibazo. Umuvugizi w'iki gihugu Dmitry Peskov yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu by'Uburusiya na Koreya ya Ruguru butagamije kurwanya Ukraine. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.